akindi giswahili akandi kantu kajambo ko mu giswahili zina kahe moja konyene naho tano shwe ndavyumva bivuga tano ntaguhizi tano ntaguhizi eka none no bimenyeshwa ni uravyumva babivuga ndumva babivuga ngo tano ukumva se uri kubivuga bari mu biki nimba je ubwo narumiwe kwe ujya ibintu byo kwisi ni danje nitwa Delight bro pana witwa gute angarisubira nk'izina nawe turyumve Delight bro pana Delight bro pana bisobanuye iki Delight ndacyarishakira ubushakashatsi muri misageze trap nakarimbo ufite ka trap oya ibintu bya trap urabanza nyene ukitonda nyene kuko ibintu bya trap urana ubutegetsi buba bugenda ko ku bantu ba trap kubera ivyo bavuga asanga nyene babigoye shora nyene kukuyumvira ka barakubitsa se va kena mission sikafina tivovichi nikomiti atoka ni moyoni sipovichi kimovichi kamarote afinka na pivochi anabiriti ipan where I wanna see you tonight no only wanna see you tonight namwita Delight ushaka kwambara neza ukaberwa ushaka kugaragara neza muri rubanda ukaba warabuze uko wabigenza igisubizo ni kimwe hamagara 078 777 533 770 uvugane na puzzle designer ntugire ikibazo cyaho uherereye bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe ngo witwa gute nitwa Delight bro pana witwa gute angarisubira nk'izina nawe turyumve Delight bro pana Delight bro pana bisobanuye iki Delight ndacyarishakira ubushakashatsi uri umuhanzi ngaho turirimbire kwanza ushaka kwifasha wafasha ko ari byo byiza aya sinkunda abantu bamfasha hari ibiri twagiye my beautiful girl you shiny like a diamond that's why I love you and cherish you don't hesitate about our love because God is in control. Generally speaking, you look like your mother. If touch more time, I can lose my mind. You are my diamond forever and more. You are my beautiful, you are my strength, my beautiful girl. You shiny like a diamond. That's why I love you and cherish you. Don't hesitate about our love because God is in control. Generally speaking, you look like your mother. If touch more time, I can lose my mind. You are my diamond forever and more. You are my beautiful, you are my strength. My sweetheart, don't trust anyone. You get out terminal process. Love it to me, keep up and never give up. You know you're number one. You are so sexy, so kind, you're so beautiful. So one, you are no one who will press you in my heart. Nobody who carry us in you are my son. Kabisa kokonya nafisa ni twishi oya sa kokonye ufite n'indi ndirimbo nyinshi ni nyinshi gose iburetse kwanza umuhanzi wanganiza ariko ubwo buriyo watangiye ubuhanzi ryari kubera ubushobozi tabwo nyene natangiye ubuhanzi muri 2012 karata ubushobozi nyene nce ndabifira vuga cyane ariko vuga cyane karata ubushobozi nyene nce ndabireka urarapase uraho rimba R&B byose ndabikora ukora byose
watangiye muzike 2012 ubwo umaze kugira indirimbo zingahe? ziri mu 30. Ziri muri 30. Gusa no kwandika melody no kwandika nakazoshiraho melody nyuma. Kazashiraho melody nyuma. Usufa kwandika amagambo nta melody afite? Ndiravana na target y'umuntu kuko ngo biravana n'intumbero y'umuntu yihaye kuko ushobora kuvuga ati indirimbo nzoyikora nko mu 25 narose ubushobozi. Okay, nabimetse. 25 ushatse kuvuga? Muri 25. Ushatse kuvuga nyine muri 2025. Kubera ko 2025. Kubera nyine atabushobozi ubona nyine bukwiriye gutuma uja kuri studio nyene bigatuma nta karimbo ko muri no misageza trap nta karimbo ufite ka trap. Oya ibintu bya trap urabanza nyene ukitonda nyene kuko ibintu bya trap urana ubutegetsi buba bugenda ko ku bantu ba trap kubera ivyo bavuga asanga nyene babigoye ushobora nyene kukiyumvira akaba barakubitsa ushobora kuba kukiyumvira nyene bakaba barakubitse amaboss. Trap ujya wumva ari iki? Trap ubundi hakubiyemwo hip hop nyinshi gose kubera iki bakubika kandi waririmbye hip hop bisanzwe. Trap akenshi ubutegetsi ntibukunda ntibivuga neza. Trap ntabwo ubutegetsi bivuga neza. Kubera nyene hari igihe usanga yinjiriye ikarenga imbibi kandi ari indirimbo isanzwe ari hip hop nyine. Gusa nyene trap kuyikora nyene kugira wandike imirongo yabo banza gushiramwe ubwenge kareba kama jambo shizemwe tazohava gukwegera muri gereza. Ntabwo bapfa gukora trap ko babonye nka turirimbire n'indi rero. Trap ndayifise ariko nyene ntabirenze no bacishirizako. Reka umuntu noneho ngufashe nibyo biraba ari sawa. Ntaribe. Ako nawe ugire swag nkiza barapereka kwifata gutya. Twagiye. Genda fuck cyambere na mbere kuba kwisunuka itonda ariko ndabona bamwe baguruka nk'imiyaga babwire bagabanye umuvuduko genda bizobashira hano bativuza bakabashira mu gashaka kagwa mu kaga. Genda fuck ama baby yo yishira high can mbona ari down barazinduka kare bakirigwa barayera muri community ngo bashaka ngo kuja town. Bakirirwa baragira gute? Yara muri community nandi ngo bashaka ngo kuja town. Kuja town kae. Town nyene nawe uravyo. Kuja mu mujyi. Ubwo se wowe ntago jya umva ushaka kugera mu mujyi? Mu mujyi wajayo ofise mu mujyi ubundi kujyana kugenda ufise gahunda y'iki giye gukora pana kugenda bwaburara wiyoreza uko bara nk'umujyi wagezemo n'ubuhe? Umujyi ahashwe igiye bigaragara ko nibera mu nkambi gusa. Nta mujyi mbashaka kujyamo ko kuva wavukana uragera mu mujyi. Kuva navuka usibye guca Kigali tuza Mahama duca Kigali nta n'ibindi je nabonye birenze. Gusa ni kiye kintu cy'uburyo ufite amatsiko cyo kuba wabona nk'Kigali. Ndaharebye ukuntu ishusho yaho kuntu nahabonye ndahaca nabonye nta nibirenze bihari. Nawe se ibujumbura hora habaye? Oya gusa nge nabonye ibintu byo mu mujyi ni ibintu gusa byo gucapurisha umuntu mu mutwe ntabe civilize gose naho ubundi nta usibye iterambere no kumenya dushasha turimo turaba kwisi nta bindi birenze byo mbona mu mujyi baba bagiye gukora. Usibye no kujugirira umujyi ni nk'ibintu byo ujya umva mu mujyi by'utari wabona. Urumva naho nabona ikintu gishasha mu mujyi dufate nagiye vuga uti kubona nka yazanzu wenda ndende zijya nzu zirezire incuri 10 cyangwa 10 ningahe. Oya bijya ntabwo byo mpabura jewe ashwi uhaburwa niki ikintu cyo mpabura gusa kuri iyi si gikanganye n'urupfu rwonyene nta n'ibindi. Urupfu rwonyene ubwo se nkaha ngaha tuvuge hazamutse ingona redore ko turi ku mazi. Ibyo ntabwo nogira ubwoba kuko n'ubundi icyo ntegereje n'urupfu byonyene kwiyisa nenda kubeshe se ntabwo wakwirukanga nyine. Oya sino kwiruka ngo nuko ndayibonye. Oya wahagarara aha ngaha
nahagarara none urirukase erega ubundi igikoko rero ndakubwira ibanga ryayo iyo ukeretse yuko nyene wirutse ugihaye supiri yo kukurya ubwo se uhagaze hamwe noneho byagenda biti uhagaze hamwe hari igihe kivuga ati ujya muntu nyenka ashobora kuba afise akandi kantu yonkorera kigasubira inyuma cyangwa se ugahitamo erega burya iyo ikintu kigukanze nk'uku kikagukanga nawe ukagira ubwoba cyo kihagarara ko ni ikihe gikoko wigeze uhura nacyo cyadanje uramaze kubona igisamagwe ni igisamagwe wahuye nacyo ntiwiruka hasi nirutse n'impyisi twarahuye n'isi n'ibyirutse n'iki impyisi urayitse Mahama uyise gute ngo ni impyisi Mahama mu kinyarwanda niko bakunda kuyitazira niba bakunda kuyitazira bura niko bakunda kuyita n'udusiri n'ibifisi kabisa ubwo ugihura n'igisamagwe warahagaze urakireba gisubire nticyari kungira ikirega igisamagwe iyo umurozi atarakitiza ntabwo bakiba gitewe ubwo se warangije amashuri basi 12 narayahejeje 12 ufite ka diplome kawe nyene na kamanota make ariko nta niribi ubwo ngubu harya weho wize muri gihe cy'igifaransa oya nize amateka wize amateka uzi histoire histoire nyene ndayizi ko dukeye ubwo ngiye kukubaza noneho umbwire ukumva ngiye gushaka hari ibintu nshaka kuvuga mu kinyarwanda twumve niba bishoboye ibintu by'ikinyarwanda amagorane aho ngoye tu saka umbwire ngo ifi ipfutse icisuka ifu ipfutse ica isuka ifu ipfutse yica isuka none bivuge vuba ifi ipfutse icisuka oya gerageza ntacyo bitwaye nta urahise ari icyo uraba ifi ipfutse yica isuka ifi ipfutse icisuka ifi ipfutse aya ibyo bintu ndabaravye nashe amagorane ndazi ko abanyarwanda mukunda ururimi rwanyu ese ngenda umunyarwanda ushobora kuba uko nambaye idarapo ryanjye iri darapo ni ry'ikihe gihugu iryo kuba uri umukongomani ivyo ntibivuze yuko mvuga ikinyarwanda uvuga ikinyarwanda ariko ivyo ntibivuze yuko ukunda ikinyarwanda kuko ushobora kuba umuryango wawe ukivuga kameme ni n'ururimi rwo mu Rwanda ruzinzi igiswahili urakizi akanumva babivuga ni ibirimi by'abarozi bijya ni ibirimi by'iki byabikunda gukoresha abarozi igiswahili n'igifaransa ni kirimi cy'abaki kare rega rujya ruri international aho igiswahili kiri international burya ni ibintu bagiye barafatanganya niyo mpamvu bayitwa langue véhiculaire niki langue véhiculaire bisobanuye iki igiswahili kivugira akenshi gikunda gukoreshwa ku mihanda niyo mpamvu bakise dukubitira kandi karirimbo kwanza ndikubona wakonje ubona wakonje kubita kandi kari nushaka kuhagarara noneho bunoho nushaka kuhagarara vibing noneho fresh wisanzuye Kisa bwanje ni wewe nkunda ni wewe nipfuza matomato bavuga ku rukundo rusosa nk'umuhondo ariko ugo rukundo ngukunda gorurenze gusosa nk'umuhondo baby ngwino nkwerekure kabo bakugumiza mu ruhendo urabizi uko ngukunda rurekomeye kurenza inyundo baby mwiza wanje ni wewe nkunda ni wewe nipfuza matomato baby gabanya imihari ureke babandi abona kubona kugiza abanyipfuriza no kuguma bakubwira ko ndi umutindi no gabanya pressure ushire mw'ibirungo mu rukundo kwishimisha ko byose ni hatari yo nakubonye numva nta wundi shaka ko umana matomato bagiye matomato aya naho ngaho uhereje urahejeje ndahejeje nyine
ndetse uri kuvuga uri kureba inyuma. Oya ntabwo. Kandi wasanga uri gutinya wenda ngo urabona nk'ingori zamutse. Oya. Kandi je hano nahita nkubura. Wapi? Ntabwo nakubura. Akama mbinguni, akama mapenzi ninakotoka mbinguni, akama la mwezi nachotaka yako, asiwezi jaribu penzi fa nikokoro, kanapesha nikokoro, kanapenya kwa sukari, twende taratibu sefa, kanamishini sikafina kiantivo hichi niko miti atoke ni moyoni sipo vichi kimovichi kamarote afika na fivo chi anabiriti atoke ni moyoni sipo vichi kama nakumo naanzaje mimi anje baby naanzaje sika ni moyo kabisa siwezi naanzaje mimi anzaje baby naanzaje sikama ni moyo kabisa siwezi. Ndimo ni yande ni yadai wambwiye ngo naguze igiswahili ariko oya none kukiririmba ni ibintu bisanzwe none muri ayo magambo yose urimye naguze ijambo ngo narimo. Oya. Ufashe indirimbo yose utazi igiswahili. Nzi siwezi ryonyene. Uzi? Siwezi. Siwezi ushatse kuvuga ikibira mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda? Tisindabizi kwe. Tisindabizi. Kandi ugiye ngo siwezi niryo jambo uzi ryonyine. Nakweri byonyene nibyo. Nakweri? Siwezi ni iki? Mu Kinyarwanda bisobanuye. Siwezi bisobanuye tisindabizi kweri naho nukuri. Abindi. Navuga ngo siyuwe. Siyuwe. Haya. Sielewe. Sielewe. Numva ndavyumva uko. Uravyumva kumvuko ngo. Ndavyumva bivuga. Akindi giswahili akandi kajambo ko mu giswahili zina kahe? Moja. Moja. Konyene. Naho tano. Shwe. Ndavyumva bivuga. Tano ntaguhizi. Tano ntaguhizi. Eka none no bimenyeshwa ni. Uravyumva babivuga. Ndumva babivuga ngo tano. Ukumva se uri kubivuga bari mu biki? Nimba je ubwo narumiwe kwe ujya ibintu byo kwisi ni danje. Ibyo kwisi ni danje ariko witwa nde? Delight Baprona. Ujya ungivuga izina ryawe friend. Delight Bro Pana. Neze ko ari yiciriza rivuge vuba urwiturirangiza. Delight Bro Pana. Delight Bro Pana. Yavuze ngo Bro Pana bwa mbere. Oya. Nese tano ujya umva ari kuyikoresha bari kuvuga ibiki? Jewe. Ngo numva ni mibare je ibyo z'imibare nta ni ikone kubera nabonye moja gusa. Moja ryonyene rimwe gusa. Rimwe ryonyene ndaryemera. Undi mubare uzi kuvuga mu giswahili nubuki? Ashwi nta yindi. Nakaye kantu ko bavuze ko bajye bavuga mu Kinyarwanda kumva naguru kumva neza. Akana. Murebye indirimbo zo muri Bantu language akenshi usanga zikunda kuryohera abantu benshi nk'abiburayi. Uzi haranga kanimbo ko mu Kinyarwanda kuzi? Mu Kinyarwanda ni duke yakwira ni je nkoresha ndi imitator wa Diamond. Diamond ni ufana. Ndi imitator wiwe hari impamvu bintera. Dukubitira kandi karimbo ka Diamond. Kandi karimbo ka Diamond uri kwifotoza kwa kundira wari kubikora neza sinzi ukuntu courage zirugenda zishira zikagaje ntizashira. Twagiye kandi karimbo ka Diamond. Tingamini safari kimala kicha changamoto peninya kisafurahi. Hali yametoka mbali kimala kicha changamoto peninya kisafurahi. Otatu kidondo taku pangu maradhi. Olangu sonone kangu pangu simanzi. Ayo mitoto kidondo taku pangu maradhi. Olangu sonone kangu pangu simanzi. Kama habu kwa dashika ninaogewa
kuburuka kwa dashika ai punguza kidogo na mengi ya kadhalika totosu nyerewa hapo ni ya kwa dashika ai chongeza kidogo ni mwenzangu tangu jua number 1 my sweetie number 1 Dio jua number 1 my life number roho yangu number 1 my sweetie number 1 baby you jua number roho yangu mama ai so na hivyo sitekei maana uchunga mapenzi na ujua so ni mimi nitakai zanga upenda upeni singo na hivyo sitekei maana uchunga mapenzi na ujua so ni mimi nitakai zanga upendo ashombe hape dungororo sa nomoro ngororo nomoro ashombe hape ngororo sa ngororo. Hey, oh baby you number 1 my sweetie number 1 my baby you jua number 1 my life number 1 roho yangu number 1 my sweetie 1 my baby you jua number 1 roho yangu mama oh baby you ashombe happy do agaita nafunga ugeruvuga izina ryawe kitaba bibimenya Delight Bropana witwa Delight Bropana ari ntago uzi ubusobanuro bwabo ndacyari shiyakira inyito mu cyongereza Black Benny Black and right Benny Black and right ubishatse kuvuga iki right open bro jonyene ntabwo ndi kumva ibintu ushaka kumbwira Black bisobanura iki kwanza Black risobanura je ko ndi umunyafrika Black I'm black man mwirabura right ukuri right y'ukuri open urazi kari ikintu cyuguruye cyongereza cyo ndi kumva kizi nakona pana rero ntabwo uzi igiswahili kandi uzi indirimbo za Diamond zose oya nyiravana n'ukuntu umuntu aba yarashitse nk'ubunebwe kugira amenye ururimi ntabwo uzi iriya ndirimbo uzi indirimbo ya Diamond yitwa nataka kulewa oya nataka kulewa ntayo nzi gusa n'Rwanda no gashira izindi zuzi ni nyinshi za Diamond apana za Diamond kuko ujya ntabwo no guma mfano mu Tanzania no mu Burundi nta fana mu Burundi fanani nde mu Roromodo wawe wo mu Burundi Roromodo wanje mu Burundi ni Big Fiza Big Farias hari karimbo ke gukunda kadukubitira anariko dusoreza Munugana hari iwacu mbabarire ndakwitumire unshikere kubona pfiriye ku mwana yantwaye umutima mushire kano karirimbo niyakumviriza kazomuhoza ndazi yuko akumbuye ndazi yuko atunuye uti baby nanje yodi ndacuri nimba ngatera gahogo mvuga ni hora baju inumire baju ihorere baju nzoza ihorere mwana wanyoye mu mahanga niho umwana arira na niyumve genda kumva kuri mu maraso no ku mutima mabe ibumeze nka tatuwaje ku mubiri wanje nkayikabakaba maze nkakubura bikanyobera bikanyibutsa umunsi wa mbere dusomwa ndazi yuko umbuye ndazi yuko atunuye nimba nkatera mugaho vuga ni hora baju cheka baju ihorere baju nzoza
nzoza horere mwana wanyoye inka ewan the light bro pana moja uzongera uzahita ushira ukazina kangu moja oya sinkunda kwitira iby'abandi banyitiriye igihugu ibyo jewe niyiti jewe witiri ukazina ngo wawe urakanze niko bimetse urakanze je nditi ivyo niyitiriye nivyo byanje nayo bya amazina ababyeyi bakwisura yihaka oya amazina nayishitswe n'ababyeyi ni Aroni Nibizi Aroni Nibizi iyo bavuze ngo 5 ni 5 nzogera ndadufatanye moja haryo urayizi moja ni rimwe 2 2 nimwe ndavyumva 2 3 ngo ni 3 4 no rimwe biraza sir wakoze kutuganiza sibyo gusa nyene nk'abantu babamenyesha makuru mwokora ubuvugizi nyene kugira nyene umuntu atera imbere nyene biga umuntu kugira wari umustar agitangira abigoye kugira atera imbere akenshi nyene yabonye nk'itangazamakuru biramworohera kugira atera imbere akamushikira imbere akamudodora ati hari atwarabonye impano ati Mahama ako izina ry'ubustar Mahama banzi kuri Chris Brown bazi ko yitwa Chris Brown ntabwo je impamvu nahindura izina ntabwo shaka kwamamarira ku izina ry'abandi Nose Chris Brown ntabwo ari wowe wakihise n'abanyeshuri kubera ko nakunda gukubita to break kwishura hanyuma cyara kanyitiri kwa Chris Brown harakarimbo ka Chris Brown ukubita mu break no kubyina duhite dusoza oya impamvu Chris Brown ndamufana ariko burya kubera umuntu aba yibereye kwishura ari mu stress menshi ibintu byo gufata ibirimbo byiwe gusa ugiye kudukubitira no aka break gusa ka Chris Brown aka break gusa nyene nta nibirenze ngaho breaking ayo nka Chris Brown oya gusa ku breaking byo ntwara umwanya gusa reka gerageza Mobufari oh let's go can you feel up in your body no I need can nobody think me in the world system the world body can nobody sing the pan well yeah I wanna see you tonight no only yeah wanna see you tonight namwita the light ivuge bwanyu the light bro pana wakoze cyane sawa nta birenze nyine hane namwe murakoze kuma iyi interview iyi TV ukoresheje wayimenye wapi reba hano hanse ngo Power TV show ujya kuri YouTube uyirebe sibyo Power TV show wayibonye se yo bijejwe kuzamura ibintu by'abanyempano se niyibijejwe wakazi cyane kutuganiza sibyo ubwo tuzahura n'ubutaha bwo butase umunsi na umenye nyene nkazoza oya ntaribi weho nuzatubona ahangaha tuzavugana sibyo ntaribi wakoze cyane bro pana yeah ayo kagiye ku mabeke